Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni osingo ni duond burano biro tayo chenro mar welo ne ikruok ne yiero ma higa 2027 yo maratiro kendo e yo maler. Kioni ne wuoyo e kaunti ma Kajiado kinde mane ogoyo bade piny kowacho ni ne ok gitimo welo makare kinde yiero mokadho ma higa 2022 kama ne gisiemo jochung' gi luth gino mokwero ni ok chak timre. Oseo jotelo ma jomibadhi mawacho ni ne oyako omenda maromo shillings milion 600 manowinjo omi agents mag riwruog Azimio ka koro osingo ne gibiro keto kare weche mane odhi marach. wa Gen Z kama vile mlisikia na kati. So nataka kisimame ndani ya Jubilee, tukae ndani ya Jubilee. Awafoma pesa mpaka wa leo, nasikia mwingine pale anasema hakulipwa. We didn't even have agents. That nonsense we are not going to allow it again. Not in Jubilee. Mtu aende akajipange huko na hiyo maneno. We can't allow. Tunaambiwa kuna zoning. Sisi tunakuwa Uhuru is an honest man. Kama itakuwa namna hiyo, Matiang'i ametoka na 32%. Na Tebea naye ametoka na gapi? Na hata kwa Ruto, Matiang'i atang'oa. Kwa sababu si kusema ati kwa sababu ametoka kwa Kipsis wote wako kwa Ruto. Hapana. Wao pia wanataka kiongozi ambaye atatutoa kwa hii shida. Si Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia, I am telling you with authority ya kwamba we'll have free and fair nomination. Hii kiti ya presidential candidate ambaye ya Jubilee atadeliver. Matiang'i atadeliver. Maana Matiang'i yani ni national figure. It is a national figure. Kwa hivyo tukishikilia huyu Matiang'i kwa kweli atadeliver. Na tutakapokuwa na presidential candidate kwa kweli chama ya Jubilee itakuwa imeinuka.